Mizoram State Legislative Assembly pakuana thut khom voi thum la chu naktuk August ni som ni sang ni som ni pali somma dar som le chan ve atangin an tran le to do na tunrum session hian ni ti chau a o don ani tunrum session atan hian zona star question chan hi som ruk pathum le unstarred question som pasari aluta bil panga lutin hengzinga pakhat chu bil thar ania adang pali te chu bill non amendment bill ani official resolution social welfare lam kai noi pakhat omin house do kana paper phartur paper leitur sompani a oma mla hlui nunna chan sun tur pakhat a oma chu chu session ran ni naktuk august ni somni sang ni somni pali a asun na hun an mangdon ani tunruma mla hlui sun tur hi pu kapur chand thakuri ni in Mizoram UT Assembly a kum sangka jakwa somsari patni atanga sangka jakwa somsari pasari chung khan ruat sit anti maithin lua tura ruat singa telin MLA ania chuminua chuan Kathmandu Nepal lama omzuin kumin July ni som panga zandar soma khan chatuan ram apana Kathmandu hian William ani Assembly session hi larsap governor in house leader chief minister peron chungin ako thina larsap in session ako vele speaker kai hroi business advisory committee in hunman dan tur session in ao hun chung turte business om turte anruam man thina he committee a hian soituang khan chairman chu speaker ni in minister tele opposition lamte po antilna committee ani he committee hi larsa bin session ko watangin legislative assembly member ten MLA ten zona an zot thei ngala zona hi ama chuan form siam sa mangin MLA ten an zot thina kumin budget session atang khan neva application anti mai national evidence application mangin online in an zot pathunga zona te hi thut khom chan ma ni som panga ala om thlengin MLA ten an thelut theya assembly secretariat lamin azona azira department lamathon turin lo buat saya speaker in apom felvele department lamin an lo chan tura thon chua thin ani zona te chu thon chua ani atanga ni som chungin department lam hian assembly secretariat a channa an thelut le man tur ania information .com de ungai hundu de turang chi a omani ero chuan interim reply te po an thon thin bok ani member te zona zong chu sesana chan man chi ani lo wangin assembly secretariat legislation branch lamin boipuin under secretary hovin zona chuak tu chu an pot thina chu sesana kan lo mu thin zona le chan na ni ani ta ni nikata member pakhat zona panga thleng chan thei ania member pakhatin zona panga ai tam ani poin a zona kha panga chin bak chu nikata chan thei ani lo ani zona hian chini a oma speaker in zona zo tu tura ko dona asoi kan refowanga star question number chumi khami zat zo turin in question zo tu tur ako thina ni kha star question chu enge ani fer lo thei ani vea star question chu zona zo tu in azona achang tu ministerin tongka boka achan ngal angchi sesona kan lo mu chin ang hi star question chu ani tin unstarred question ero chu zona sei deu chan thui deu ngai angchi zia ka an chan thin ani ve thunga hei hi chu a chan na po member do kana anda mai thina mi puya tlangzar ani lu tu ngai lem loba amai ro chu unstarred question chan na te atang hian chanchin bulama te chanchin thar te ero chu kan lo pushin bok ani assembly proceeding ti tongkam te po kan refowanga chu
sessiona Legislative Assembly member te thu soi zong zong hi editor of debates kai suaina in thoktu ten muluk takin an lo transcribe a zanlama MLA te nena an thon chuak le ngal vek thina he assembly proceeding hi von thatlat ania klema tongkam na lo deu te po anua siam that le ngot thei ani to lo ani he na thoktu te chu tuna kan mu mek te hi ania heti hian kan muang hian session hall lama MLA te thu soya piang kha computer an lo chulut ngal chara du hun huna chollo khun lo mang ve ngot thei an ni lova an na hi ti swal pal nei poi em mai chi kha ania ril ru pek ngai an ha thin em ani an ni ho hi yang hianin session atop ma chuan an buai char maya budget session a phei hi chuanin budget soi ho hi chung hi a rei thina zan lam thlengin an soi ho thina chunga po chuan heta thok tu kan mu te po hi ina holovin ti khan solaya an zan re ei tu turte ngai to sak thin an nia yang khan session chung zong chuan helaya hian nan thok char mai ni